Уважаемые пассажиры, приземлился самолет рейсом Ош-Москва. Самолет совершил посадку в аэропорту Домодедово. Просим всех вас подойти к пункту А для регистрации своих паспортов. Жаман қозғай айланайы, жалтыраған әлі свет қой я. Аны көзді алат қой, мұналар кеме айланай. Үтілі Қырғызстандан қачып кел отырып алсыңар ғой я. Кетпейсіңер өңірге, көктеп кетсіңер ғой. Айланай, анан үйге ұрдап кетішкен екен аттық светтерді. Ұқмыш екен ай. Аябай жақпады өмірі. Мен бұл жерге ойнағаны келді дейсіңер, күйем жоқ, 8 жылдан бері елім тұрып қалайын еге. Кеттім Москваға іште қоямын, бара қоямын, бала чақаны баға қоямын деген бойдан, жоқ кеткен бойдан. Çalamın сөйлесіп тұрған 1-2 жыл, çalamын албай, бұл жетім біреуін тауып алды да өзім келдім. Өмір Москваны көрмеймін, өліп тұрып қалайын еге. Самолетіне деле де түшіп көріп бұна дама деді ва, сама деді ва, да деді. Ошал аэропортына түшіп алып. Өліңді көрем, мұна мені мұшығым оқшаған кемемі. Не жөнден келді, мұны түшіп отасың, амай? Ошал келеді, мен барам деген, ақырқы сөзін үшін айтқам, мен барамын, мен үйде бала шақаны қара деп. Здравствуйте. Ана неме, келіп қалар құдай бірісі өмірі, тұр жоғал чәне. Немде проблема менен жүрем, бұл не проблема менен жүрем. Мен анан айтқам, мен баратамын. Старший лейтенант Иванов, предъявите документы, пожалуйста. Неле бөйректен ширақ шығарып атасың сен, амай? Бар жоғалайын ақай. Анан мен айтқам, мен баратамын. Тәлім дегірайын, елің тұрып қолайын еге. Башыңа бір ләганды кейіп кел олмам, нелен сүйлі отасың? Елің тұрып қолайын, нарқы дүйнесі жоқ өліңдерін, орыс. Қырғызстанда болғанда шымың айырып башыңа кигізіп қоятылар. Что, вы меня не знаете, что ли? Кто? Вы. Да пошел ты вон. Так, я не понял. Вы знаете, кто я такой? А? Орысша түсінбейме, бар жоғал чайнақа. Давайте так. Вы русский знаете? Не олатасың? Мен берде өзім неменен жүрем, мен ұрлық қылған жоқпын, міне! Келіп алып мені тақылайсың да. Ты меня понимаешь? Я вас понимаю. Онда шымын қысында. Я не понял, как интересно. Вы меня понимаете? Я тебя 150% понимаю. Так, если понимаете, как вас зовут? А çalam telefon götürбей, çalam telefon götürбей. Как вас зовут, я у вас спрашиваю? Мен заводтан келген жоқпын, шерделе тұрам. Башым ұртпасын. Так, давайте так, знакомиться. Я старший лейтенант Иванов. Я Чынаров, мне oldu. Менде işim var mı? Вы так, значит, русский понимаете, да? Я башым ұртпасын. Подождите, сейчас мы с вами знакомиться будем. Вещи поставьте. Балам, жаман көп сөйлейді екенсің. Вы вещи поставьте, я вас говорю. Жақпай қалдың сен маған. Так, вы русский понимаете? Елің тұрып қалай, чоч қойын. Салале жіттен азым ғой. Так, давайте так. Как вас зовут? Чынара. Как? Чынара. Чинара. Да. Чинара, да, вас зовут? Да, вы откуда? Ана не мазыр çalam деген мен құдай бірсе откуда телефон. полицей? Сөйлемесің мен дәле сөйлеп алам. Мен... Орысшаны біле өлбақпын да. Так. Енді келіп қалса жақсы өледі, мына далдайға Москвада біреуіні танып әткізіп, пұчақтап, еліңді көрейін. Ты меня не любишь, что ли? Че меня смой ше? Фильмарқаға кетіп қалды. Не дейді, күлдіріп немені? Шинара. Бар сасывай жоғалт сені. Нет, я вас не обнимаю. Гүлбе, тұрып қалайын, Гүлбе. Я вас не понимаю. Я тоже не понимаю, меня.
Так, вас зовут Чинара? Да. Так, откуда прилетели? Кто? Ну вы, не я же, откуда прилетели? Я? Да. Я это Бишкек прилетел. С Бишкека? Да. Здесь Саша прилетают. Саша? Саша деген досым жоқ мен. Нет, вы меня не понимаете. Вы с города Ош прилетели? Жоқ ола не. Сумкаменен жапыра шығамын. Иди пошел. Иди тебя сосед спросит. Сбросит ты. Все, успокойтесь. Я спокойный. Чё меня орешь? Болды, орысшам түгеді. Я алабула знаю. Так, вы откуда прилетели? Я прилетели на Ош, Бишкек прилетели, и потом я Москва, Чканская. И потом Москва, Гонганская. Чё? Не! Мені шылдыңдал. Чё ты меня с 2 стоит удасың? Я не издеваюсь. Во-первых, вы, получается, с Киргизии прилетели, да? Да? Вы с города Ош. Да, город Ош. Да, я город Ош знаю. Очень прекрасный город. Кімді да? танисың, Маматты танисың ба? Ошо Маматқа айтып қой, мен күйеуім жоқ болады. 7 жылдан бері, 8 жылдан бері жоқ болады. Ошо сілерге оқшағандар жоқ қылып отыр. Так, успокойтесь, давайте вот так. Аккуратно давайте. Так, вы зачем прилетели? Кто? Вы зачем сюда прилетели? Мне мужа нету, муж. А, вашего мужа? Да, не видел? Я откуда знаю вашего мужа? Он вообще где, в Москве работает? Не знаю, он в прошлый 18 году пришел, короче, Чканская, потом Чалбаганская, потом Гельбеганская, жетім. Жоқ. А почему, когда вы русский говорите, вот ская добавляете? Скей, мен апам айтқан скейді қоссам орысша болып қалады деген. Ешемесі жоған. Да, вы очень интересная. Да, я интересный. Я тебе не нравится, что ли? Ну, вы мне нравитесь как женщина, красивая, вы мне нравитесь. Күйеуім жоқта шашын болмайды. Так, Тірек нені түсінеді? вашего мужа есть, да? Сары, сап-сары жүн. Күні келіп тұрып қалады. Қырғызстанда алғанда шыққандар бәрі өлтіріп қояды. Так, вашего мужа нет? Да. Где ваш муж? А? Где ваш муж? О, сумка пока. Сумкада ола жоқ болып жатты ошо. Мен деле таппай атам болсо келип калат эле ошо чаламын 8 жылдан бери жоқ болуп атат. Ты меня понимаешь? Получается, вашего мужа уже долгое время нет. Да. Номер телефона есть вашего мужа? Шилекейлер чачырап жаман мен жинни келдигимде. Да, я вас понимаю. И Ма, тяжело. сен кыргыз окшойт, а? Сен түшүнөт окшойсуң анча-мынча, а? Чуть-чуть понимаешь, да? Да, я понимаю. Ну, много таких, как вы здесь Да. работаете. Чё? Так, номер вашего мужа есть? Да, номер есть у меня. Дайте номер. У тебя телефон есть? Да, есть. Да, сейчас у меня номер есть. Я Кыргызстандан Апкелганская, жоготолбайын деп, туда пакет салганская. Сейчас тебе дам азыр, сейчас. Элиң туруп калайын. Жоготолбайын дедим, эмне де мурлар көп экен да. Азыр мен сейчас тебе номер дам я. Сейчас, подожди. Вот номер я сюда положу, элиң туруп калайын. Орап алдым эле да муну да, жоготолбайын деп, элиң туруп калайын. Азыр мына. Вот, сейчас, подожди. Элиң туруп калайын. Муну да шашылышта көп алдым. Вот это меня моя муж, вот это номер. Вот, возьми. Позвони. Позвони. Вашему позвони. Так, вы диктуйте, я буду писать номер. Ага, 0. Так, 0, 07. 7. Дагы бир 7. Эй. Подождите, это не российский код. А какой код? Ну, это не российский код. А какой? Ну, российский код начинается плюс 798. Так. А, тебе на российский код сказать, Берганская, да? Да. Так, 0 плюс 7. Плюс 7. 0 плюс 7, дагы бир 7, аркасында 3, 8, 45, 84. Всё, Яман всё. көбөйүп кетти го. Все. Сейчас позвоню, уточню, хорошо? Да, позвони. Айтып койгун, эмнеде аялым турат деген, келип алып шанманда болуп атат деген. Мына аэропортто мен билбегенмин деген, Москвага келип алып аяк ыйнап атпаймынбы? Карап койсо болот да, эле аркасынан издеп келип атпаймынбы? Здравствуйте. Да, ваша жена прилетела, да. Говорит, с Бишкека. Да. Ну, не так уж красивая. Ну, более-менее, да. Да, Чинара ее зовут. Чика. О, все. Вы едете? Все, хорошо.
Көп сөйлей бербеші. Некрасивая дегеніңе түсініп отам айтып қойын. Что-то мені үстімден күліп отасың, а? Нет, все, я позвонил вашему мужу. Сейчас ваш муж прилетит или приедет, я не знаю, он оказывается где-то вот здесь. Сейчас, подождите. Болды, сен işin kılıver, men özüm tavasam, ben özüm emek olam. Moskvalarda paşa köpüm ne böyle kıtışıp durma öyle. Ya canım! Ye kanıvek! Kandaysın? Yiyelim Türk kolayını ye, ayakta жүресің? Moskvada mı? Moskvada жүргеніңі көріп атам, ikisine bir kavar alıp koybaysın bu. ne- Bala ne- çaka mine olup atat dep. Canım gete canım desek ya uçaktasın. Эй, подожди, так, стоять. Ya canım. Старший лейтенант. Ayakta жүресің? Niye canım dese iyi alan gete iyi. Подожди. Ben yerim bula, dötsene. Arbelege gel söylettim bunu. Так, стоп. Старший лейтенант Иванов. Это ваша жена? Da. Это ваш муж? Da. Ne eta mine kazıyor. Ayt otmayın mı baytan beri muş dep. Так, ну, видимо, она соскучилась, да, по вам? У вас паспорт, документы есть? Yes. Где? Не знаю. Ну ладно, давайте. Yes дом. Я пошел. Так, счастливо, живите долго, пока. Шинара, если что, звоним, может, шашлык, посидим, как это, пиво. Niye söyleştin bunu beni ne? İlbeme, Dabdırvat öyle tanışıp aldım okşaydı. Tür çay içip geliyoruz. Ne? Canım. Alan gete. Aldava. Caman sağındım seni. Aldava, sağınsan barıp koyasın. Ne çalıp koysan bolbay, yaylanayın. Düğüm ne olup atat, bala çaka mı ne olup atat, ayılım ne olup atat, ne çev atat, ne içi atat. Dep koybaysın, yaylanayın ne ya. Bu sözlerin caman sağındım da. Söyle ver ben, cıgavram seni de. Oh, dağa aytçı. Aytçı dağı. Caman sağındım canım. Hiç canım, bir sakallı var ne? Oşanı jaş gezimde gelgende kır degensin. Sakalımın nesine putumu yaptırıp. Maymunum çıkıp jüret buna antı. Sen de kızdı başlastat edesin, al da kızdı başlastat edesin. Ya Canım da bakın. Anan gete. Mıydısın lan mıydısın? İşin sele erip ketem deylik tip kalayını ya. Canım, caman sağındım seni. Özüm geldin bizde ha. Anam yine apamal olayındayız bu. Özüm geldim de karap koysan bolbay yaylan hani. Baldarganday. Geldim bari işte o da baldargandayla geçe töredim. Niye? Niye det da? Kesen çok bilen. Şöyle tamaşalap koydu. Adaş bet. Ona padruşka maynaş töreptir. Oşet ne? Şaşılışta aytırıptın da. İkisine karap koydu eğlen hani ayıl ne olup da de buna ana Turdalı, Mamat, Azamat, Tuku, kakı dostlarına Kırgızistan'da jakşınakayla işte o da sen gitken boydan darayın yok eğlen hani. Niye çalıp ova dedin da telefonu döşürüp koydun. Neri gelip al men oruslarga uyat bolup жүрөм eğlen hani. Ömrüm Moskvaga gelip yoptun aeroportta ketip atıp Çanağı aynekti taptaza kılıp arçıp koygan eken eşik çoğu eken dep ketip atıp anı suzup oturup kalsam bola. Aynekti mi? Aynek eken al. Ben aynek çok dep basa veriptim. Bunun da kalın aynek ekeni. Tunk dedi. Oruslar çurban dedi. Özün çurbansın dedim. Жақсы söz. Ocak söz eken o bilip. Anam ne kıldın da? Daha kızıklarına aytlarçı hep yakıtçı canım. Anam? Ha kızıklardan kant aytayın lan. Metro degenin var eken. O yerin aslında. Jerdin aslında tuşak alıp ile kol kötersem ol öz toktay turbay mı? Yürü gel ol cıga urayın dedi. Jaman signalı jaman atı çıkartken. Çanağı nupakaydı kımçıganda jaman beni kımçıdı da. Bir teptim bile buzulup kaldı. Anam buna orusun gel karma aldı da. Davay yürü. Oldu değil çaşınca. Canım ne çırgap çüröt deysin be. Men dele Benimle çırgap geldi deysin mi beni deler. bizdele şu silerdi bagaylı tiriçilik kılaylı de жүрөбүз da canım. Türkçülük kılsan da işte üyden kağır alıp koyut da helen aynı. Biz ne bötön el bötön jerde jırgaganыбыздан жүрөбүз canım. Biz dele Kırgızistan'da sağındık. Barbaganıma 10 yıl boluptur, karaçı.
10 жылдан бeri ушул Россияда орустун эшигин шыпырып жүрөм да. Мен өзүмүн айылымы сагындым. Жүргөн жолдоруму сагындым. Атамы сагындым. Апамы сагындым. Кичинекей мутурайган балдарымы сагындым. Жытын сагындым ошолорду. Меничи. Çuçuktu sağındım. Ağaç. Karacı canım benim. Daşırak ceyi verip canım. Çok olup keteyim depsin. Görün tura. Oşanı kılbaysın. Geteliçi. Aman ötbey kalsa dele Kırgızstan'da işlesen bolat. Köp tavam dep kırp yaka gelip alıp den soluktan ajıragandan göre oşol Kırgızstan'da işlesen bolat. Bala çakan aldın alıp jürsen bolat. Bala çakan aldığında erkeletsen bolat. Atenengdin aldığında jürsen bolat. Bu жерге gelip alıp ce paladan çok, ce tuğandan çok, ce huruktan çok. Jüresin berde. Boldu canım. Geteriz. Yettik. Kırgızistan'a geteriz. Akça tapmaya kalsan da Kırgızistan'da seni bak olam. Jür. Opşun gel böyle. Irgıt canım şu burada. Jür canım. Bulamı. Tanıyor Krasokov. İdolgi. Gençler sizden aldığınızlara daha bir eçemi çakırayın. Jaşınakay çıkarmasını atkarıp versin aldığınızlarda Kırgızdın sulu ayımı menin eçem. Gülzada Sadmirsayeva aldığınızlarda kol çalmanızlar böyle.